untuk guys, yang untuk pertama nanti karena ini single robin, ya 15 match, 15 match, 15 match. So satu set nanti permainan 3 service each. Oke, 3. Lagi. Ulang sekali lagi sebelum kesempatan. Let's get through them.
Oh, then point. Di luar orang mau main ini, aduh. 3 sama di belakang garis. Mantul bolanya. Mantul bolanya di belakang garis juga. Tidak ada. Ya. Second. Ayo, Bang. Palus, boy. 4-3. Woi. Song kalau 2 bola, oi. Masuk. Kena duluan. Ini dulu kena. Ya, nak 64. Kena ini duluan, Kun. Duluan ini kena. Ada 4. Jadi juara mungkin nih. Aku banget gua. Yuk, champion. Yes, now only we have 6 points. How many wins? 2 wins. These 3 matches. And we can, already get 3 points against them. Now stop. Satu kosong. Poin Pera, poin. Poin Pera. Pera poin. Apa kosong? Hey. Respect. No respect. Laju ke? Goyang, go. 5 kosong. Habis Bayan. Habis. Habis. Finish. Respect. Habis. Shoo. Out, 1 sama.
Jangan banyak gaya. Serius sih? Sama-sama. Never lose. This season never lose. Masuk out. Siapa yang bakal menjuarai? Jangan wasit aja sudah. Tunggu lupain nanti. Kak Kaleman tentang pertandingan medal event makanan ini. Apa dia? Beda pertanyaannya. Harus skincare sekarang dengan apa yang dimakan. Ya pertandingan untuk Open Turnamen Makassar Cup ini. Woi, bahasa bibir dulu. Apanya bagus kakak? Awas. Bagus. Mainnya juga termasuk juga partai-partai penting. Jadi menurut Kaleman siapa yang akan menjuarai event ini? Oh jelas. Saya sendiri. Sudah tidak bisa lolos. Karena Kaleman sudah tidak lolos. Kita lolosin pakai uang. Kakak. Skincare Ya. Saatnya pulang saya dari skincare. Oh. Parfum kebetulan kita pakai Morris, jangan lupa guys. Terus kita lagi main pedal. Jangan lupa Salompa. Cair lagi. You can go through to the next round. I want to go. Awi. Don't know. Awi botak. Curang wasitnya hitungnya salah. Saya saudara. Wasitnya hitungnya salah. Ketemu di final ya. Siapa wasit? Siapa wasit? Tidak tahu lah ya. Ayo Roy. Langsung. Wow. Langsung. Lari santai. Ya. Ngeri. From the cats go in the middle. Jangan apa
Sudah selesai baru masuk tim. Dia tidak bisa apa-apa makanya begitu. He don't want to play. He lose. Sana saksinya. Sana saksinya ada orang. Oke, out. Bola di sini. Kapten gua. Hey, 6-5. Reza. Mulai mukul lagi. Mulai bang, sudah selesai, saya menang 7-5. Bukan 7-5. Kalau ada hewan lewat terus ya. Gak ada udah kalau ada hewan harus. Masuk. Oh, 4-3. Mau Zeki. Oke, jangan emosi, Kek. Out, 4-4. 6-4. Last. Apa lagi kalah? Woi, belum.
Bagus, Cak. Oh. Bagus, Cak. Ya. Ya. Yo. Habis. 6 sama. Final. Final. Vamos, caralho! Timão, caralho, da casa! Timão tá na casa, caralho! One more. Tadi mereka kalah. Road to final, coach. Road to final. Agung. I know. Here. Bro. Here. Dua orang. Foto. All the way. 5 points ya. 5 poin ya. Hey. 5 points. 12 points! Hey, let's go. Belum. Out. 3-0. Amin! Main aja. Viva Amin! Out. Out. Satu lagi dong. Baru 11-3. Kan 5 set kan? 11-3. Lanjutin lah tuh. Lanjut aja. Sudah Reza. Habis selesai tahu, selesaikan. Selesaikan apa yang kalian mulai. Ya. 6-11. 6-11. 6-15 sampai 20. Berani tuh? 11. Siapa 6? Tambah. Siapa 6? 7-11. 15. The best. Waco! Reza, the best player, the best. Champion. Gak sia-sia saya. Piala. Mafia! Cheat! No fair! Cheat! No good! Lose! Big win!